Oke guys, selamat siang guys. Ini hasilnya guys setelah kita bersihin. Jadi kotor aja ya guys. Karena kotor, bagus sebenarnya guys. Masih tembaga ori, Cosmos tuh guys. Ini speednya aja bagus guys. Ini speed 2 nih guys. Buat speed 3 nya ya guys. Ini speed 3 nya guys. Guys, salam Ratu Jaya Baling Bali naik speed 1. Bagus guys, Cosmos.